futhi namuhla manje ngicabanga ukuthi kufanele ngikhulume ngako mayelana ne-region ye-SADC, ama-relations between amazwe akwi-SADC. Sokhumbula ukuthi i-SADC inenkinga eningi, ikakhulukazi concerning le mingcele noma lo kuthiwa ama-trans-border activities, sometimes illegal activities. For example, we know that there are abductions eyenzakalayo, ukuthuthwa abantu, utholukuthi bathathwa endaweni ethize bayiswe kwenye indawo, mhlampe indawo ekwelinye izwe lapho kwenziwa khona izinto ezingazinhle kubona, mhlampe benziwa ama-prostitute, mhlampe bahlukunyezwe nje, mhlampe basetshenziswe child labour noma i-slave labour, njalo njalo. Abanye bathathwe engazuthi bayoshadiswa kodwa uthole ukuthi bazothiwa sebesesimeni esingamukelekile kubona, uthole sebekwisikhungo e-slavery, sekulimaza isidima sabo noma isithunzi sabo. Okunye futhi okwenzakalayo uzokhumbula kakhulukazi kule bhodwe khona laphana koMatatiele nakwezinye iy'ndawo ukuthi kade kube nenkinga kakhulu indaba yey'mbuzi noma iy'nyamazane noma iy'nkukhu ukuthi kade kube kune-trafficking eyenzakalayo. Uthole ukuthi abantu balahlekelwa iy'lwane kade uthole ukuthi bakwazi ukuy'thola. Koda-ke lokho of course akwenzeki kuma-border zones kuphela, kuyenzeka namaphakathi kuna-Midlands lapho khona ekulahleka khona iy'mfuyo mase uthole ukuthi isiya kwenye i-region kodwa within the same country or maybe even within the same municipality. Koda-ke kuma-border regions kuyenzeka uthole ukuthi sesezeqiswa-ke lezo zinto, lezo y'lwane lezo ziye kwelinye izwe for whatever purpose ezobe isetshenziswa . Okunye-ke okudumile kulezi nsuku ikona lokhu ukuduma kwey'thuthi, i-transport, whether amateksi, whether iy'moto eziyi-private, whether iy'moto lezi zokuthutha umphakathi ey'njengama-Venture kanje noma-Avanza kanje, mase ziyaweliswa-ke ziswe kwamanye amazwe. Manje amaphoyisa omgaqo-ke akulula-ke ukuthi akwazi ukumelana nalo mthamo lo ngoba kwesinye isikhathi bamuva nge-timetable yabo labo bantu labo yokwenza izinto. Utholukuthi amaphoyisa awanele emgaqweni ukuthi akwazi ukubhekana nabo labantu abathatha izinto zabantu asebey'khokhele, abanye asebeqedile ukuy'khokhela nokuthi bafake ingcindezi ey'nkampanini ze-insurance nezo-track ukuthi kufanele manje kubhekwe lezi iy'moto lezi bese ziweliswa zayiswa kwamanye amazwe. And of course kuke kwakhulunywa kakhulu ey'ndabeni ngale nkinga le kagwayi, uthole ukuthi kwakhiwe hlampe emazweni anjengako-Zimbabwe mase uyaweliswa ulethwa e-South Africa. Comparatively-ke kwimakhethi u-cheap loyo gwayi loyo, kodwa-ke inkinga ukuthi ungathola ukuthi awu-tax-wa uhulumeni, awutholi i-VAT, awutholi nama-import duties from ama-manufacturers. So manje uthole ukuthi-ke kunaleyo nkinga leyo koda izinto zisabalele ezweni. Of course lokhu kuhambisana nokuba khona kwey'mpahla ezingekho emthethweni, ezinye-ke mhlampe iy'mpahla zokugqoka, mhlampe iy'ngubo zokulala noma nje izinto ey'ningi abangay'dayisa abantu, uthole ukuthi ay'tax-iwe zizoza la e-South Africa. Uthole ukuthi ama-products a-infringe-a i-copyright yamanye ama-companies mase uthole ukuthi lezi zinto zigcina sezingaphakathi e-South Africa. Uthole ukuthi akuvumelekile loko noma sezingaphakathi kwamanye amazwe ngoba phela sikhuluma nge-region ye-SADC, ukuthi lezinto lezo eziyinkinga ngoba khona izinto ey'limazayo nohulumeni uzama ukubheka izinto ey'limazayo ukuthi iy'ngadluli kubantu, kubantu besifazane nabesilisa, iy'ngane kanye nabantu abadala nabakhubazekile, iy'nto ey'njengalezo. Uma sekuba-ke nendaba-ke yey'dakamizwa-ke ukuthi-ke ungathola ukuthi kwi-region khona abantu abanendawo evundile ekahle ukuthi kutshalwe kuyona. Uthole ukuthi labo bantu abanye batshale-ke iy'nto eziyihlahla eziy'dakamizwa
uthole ukuthi sebeyayohambisa-ke leyo nto mase similile sebeyihambisa kwenye indawo.